Hanka bat lurrean, beste bat airean kantuarekin, Fernando Velázquez eta biok, egin nahi izan dugu pieza bat kooperatibagintzaren etorkizunari modu holistiko xamar batean begiratzen diona, eta nolabait bi dimentsio horietan, ez da batetik realitatearen edo errealismoaren dimentsio enpresarial horretan, eta bestetik utopiaren, ametsaren edo aurrerabidearen dimentsioan, eta hor pixka bat nik uste Fernandoren musikak ematen diola airea eta hegalak ematen dizkiola kantari. Uste dut Fernando eta biok antzera sentitzen dugula, sorkuntza kulturala edo artea herrigintzaren zerbitzu moduan jarri behar dela, eta kooperatibagintza herrigintzaren barruan ulertzen dugula. Esperamos que Hanka bat lurrean beste bat airean se convierta en una especie de himno del cooperativismo vasco, porque tanto en la letra como en la música junta un montón de sueños, ideas, proyectos, sueños del pasado que se convirtieron en realidad, sueños del presente que queremos que se conviertan en futuro, y yo creo que es la manera más bonita de expresarlo, es contarlo y cantarlo con una canción como Hanka bat lurrean beste bat airean.